Установлены непосредственно на нашей технике. Удается преодолеть эти неприятные ограничения в воде. Также есть Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman aksi brutal tank T-80 BVM-nya. Tank ini terekam menembaki sejumlah target yang menjadi posisi militer Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu, 19 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan awak tank T-80 BVM dari kelompok pasukan Dnipro Rusia menghancurkan daerah benteng musuh di utara Rabotino. Masalah utama di wilayah adalah drone FPV musuh dalam jumlah besar, kata mekanik pengemudi tank T-80 BVM dengan Kalsing Rakon tentang situasi di medan perang. Namun berkat instalasi peperangan elektronik yang dipasang pada kendaraan kami, keterbatasan yang tidak menyenangkan ini dalam pertempuran dapat diatasi. Ada juga ladang ranjau yang sangat luas yang dibantu oleh drone untuk mengatasinya, jelas Rakon. основные проблемы в нашем участке — это вражеские дроны в огромном количестве. Но благодаря нашим рэп-установкам, установленным непосредственно на нашей технике, удается преодолеть эти неприятные ограничения. Также есть очень обширные минные поля, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.